ولی بین رانسا براتی وی پرسی آلدار خالد داخوانیک دایه داخوانیوی دشوار بویه عبدالباسط حمو اندامی مکتبا سیاسیه پارتیا دموکراتا کردستان سوری جه دورتموند لآلمانیا گلمه که عبدالباسط دماتا باش به گلو ماتو نابینی قاضیا کردی پرسا کردی گلک جه داخوانین بوی آوای مزنترن تا چند گرنگ آلین کردی گوه خوانه دنوان جورا داخوانیان لسر رشکا خوا پروژه خوا بردام بو یک ریزیه ایوار باش دم باش بو تا تماشاوان هجا کردستان 24 راستيجي او داخوياني او تصريحات آدار خليل ننونا تم او كيناوي ونفرطاوي سر انا كسي وسر دوزا كردي وسر آلا كردي اش كم دايا و راستيا آدار خليل يعني اللي براستي او دويدا ميدا جي او انا اريش اكتر دخوازي و ديالوغا كردي تيك ببي قبولنا که شرکاتی که کردی دیالوگا کردی گو کردا هیویک که اینو ابدان وصاندن بگن انجام پس سرپرستی امریکا براستی یعنی او تجاری آلدار خلیل به سرپرستی خوا یا گو شاندا یعنی که دکه براستی گرکا بگوهرتن و گرکا یعنی که لیبرینه بخوازه سر واگوتنین ایریشی پیشمرگا دکه پیشمرگا نشانه برخودانیه نشانه دوزا کردی براوانیه دبردکه خوینا خود ترخان نجبونی دوزا گل کرد هاتنا پرورده کرن سر اساسه کی نشتمانی نتوی مروواتی راسی آلدار خلیل کیناوی لسر پیشمرگ روج و نتوا کرد و دوزا گل کردی اوانا بیرو بهورین سیاست قندیلینا و بهوا گریدای و آلدار خلیل گوری وی پلانینگ و دینه القندیل حتی یور بازار قام شد خواجه وی براوی وی بلاوابونا ها وی ایریشان سرگل کرد بردوام بکی. ولی که عبدالباسط طبعا آلدار خلیل دبیجه کو هزاروج گریدای ترکیه و ترکیه وهزه لباشور کردستانی ده گلک آلیاندا شری پیدی که بکارتینه گلو سفارتی و داخوانی طبعا دبه بجاره یکم نه بجاره پیشترجی داخوانین آلدار خلیل هبون دجوار ترجی بونه تانه توزانی هنونرین انا کسینه و تایبتیجی پارتیه کتیا پارتیا دموکراتا کردستان سوری هجه که باندورا این چاوه که بینگلو ابانا يعني سياسة آلدار خليل يا كردا خاين دكي و إريج دكي أو بخوا زلام دولتين داگر كرين كردستانيا تكليه ويب إيران يرا بشاميرا كسين در دوري ويرا أو بونو شانداوي وصالح مسلم والهام احمد سردانا تركيا تكن ويشاخي علاقات ودانوستاني انا كسي د اوبوزيسيون د جوي شاخي گلكي نبون زيدا فرحتر نبون اوانا براستي اون ايجو دانوستاندنه تجمني كرداره تكن سر دجياتيا كرد وبريا دمك جي الهام احمد التصريحات انه ريفابريا ما يابو ام دخوازن اضابك النار ريفابريا كرديا تولو خوينا كاتشو لاوين كردا هاتي رجاندن جبوني نتوا كرد جبوي باراسنا كرد الهام احمد بيجي ابري بريا جو ايرو سري خو بيد هلدن دخوازن بي انا كاسي بروجانا تيتك وببن بيجي نكرديا براستي ابانا حقيقه وراستيا فاكسين ريفابرتيا جو ايرو خيانينا اوانا نا تمثيل دوزا قال كرد نجبوني خدمتها دوزا كرد ابانا جبوني خدمت واجنده دولت ملك عبدالباسط طبعا توقيتك هسكاره توزاني پشتی دو سه روزندن اداره بایدن دبیت کوچ کاسپی ما گرگ جاره کردن مل فروشالات نوینر بگیره هند برپسین بودن من وزیر در و وزیر برگریا امریکا جی اویت نه پیشبینی کردن که دوستان کردانه گلو بود و توقیته دا تصریح نصایل مترسی دارت ندان اذانه تی واطیا گو آلدار خلیل دخوازه کردا مجولی پرزگری که هندوری بکه بخه بابت و کرد و بخه تبلیغاویه چکه و یکریزیا کردی تک و بیدا کرد جور نفکرن دیپلماسیت نفرن دانوستاندن گو ایرو 25 هاوی کمیته دستوری هری گرینگل هفرونه امریکا شاندا خودش یعنی گوهرتنک جهانی سر اساس سوری تمامی لفکرنک چید و ایرو آلدار خالد خوازه مالا کردی ترسی هاو بکه دیجی هاو بکه دا کردا بخه دا آلی و سی آلی و چار آلی و مجولی و تصریحات قب که اوانا براستی بپلانه آلدار خلیل نجبر خواه آنیا یعنی اب ایریش و اب داخویانی آلدار خلیل ایریشک منظمه یعنی بريباستيه اوانا بلافدكي دخوازه یک رئیسیا کردی تیوک به و نهیله کرد ببنه یک و نممکنه جی امثال آلدار خلیل و پشتوان آلدار خلیل و کسین وک آلدار خلیل کارمن یک رئیسیا کردی بشینن بله طبعا کسین دنیا بباندورتر هنه توزانی فرمانداری گشتی هسته هیه و آلیین دنجی هنه
بێگومان ئالیە گەرانتیکارژەیە ئەمریکاژەوە کوتە گوتی دەبە ئەمریکا لە کەیسا سووریە بتایبەتی ڕۆژاوای کوردستانی ژبەرکۆ ئەوێن ئیدارا بایدن تێنە پێشبینی کردن بێن دوستێن کوردان بن دوستێ پرسا کوردان بن لە سووریێ گەل و پێویستە چ بێتەکردن چاوەڵدان بێ نەکردن براستي اوانا تخصتن بالبرسياري قصدي مسدي يعني مظلوم عبدي جو انه جو سرپرستيا آلية خويديد كي وبرستريا بيدانوسان كي آدار خليل بقهريني تصريحك يعني كدر كبيليبوريني بخوازي جبر هكذا او كاربن اصدار خليل وامثال آدار خليل بقهرين وسزابكن وقتشاوا حتى انها سزاي كسين شوطاننا انجمانا كردي ومكتبه نهاتنا ديار كرون ونا ممكن اجي كاربن آلدار خليل يعني سزابكن هكر كاربن سزابكن بهوريام دهنجي وي كاربن يكريزي ومالا كردي هنا كي ديالوغا كردي بيش ببي واز بهورم جي يعني امريكا وبيدنگ نمينه وآلدار خليل و گوتني آلدار خليل نا اولو تمامي درباس و بيجبر امريكا برجوانديه ود هرمي دا گوهرتني ود هرمي دا تايبت باكور سوريا و سرانسري روجلاتي فرات بله کاک عبدالباسط تجدید راپورت مجی ابو روشاوی کردستان جاده جی بی که ناراضی بوان داخوانیان کو تبلیغ دروزی کلی گل و سراره اف داخوانی جانه و روتو آراسته گوتو بیجان دانسان کردی بردام بکه وقت هوا دویا خویانیا خود دیار کرد و شیرو کرد ام رسن ام رجدن جبونی دانستان نجبر گو برجواندی ملت کرد دهنا دوی ام ملت مالا کردی بین سراج بر گو برجواندی ملت کرد دوزا گل کرد هری گرینگش بویم و دوی ام حساب دانستاندن نوا کامل یکی وک آلدار خلی سرکشی شاندا یعنی که براستی اوانا و تجاری افدانستانم سرنکه بێگومان ڕێژ دانوستاندنا و دیالۆگا کوردی یەکڕێزیا کوردی نینەش بەرگۆ دنیا و حالمو و ئامادە کێشبوونی شاندا ئەمریکاژی تێ ڕاستی وێ vê محاسبە ئالدار خەلیل ببێ و مەزلوم عەبدێ بتایبەت جی و کەسێ وەک مەزلوم عەبدێ بڕاستی دەبێت سەر vê çikê bisekin û ev hesanî کەواتە کاک عەبدولباسط کەواتە hûn bi bawerin gel û fermandarê hese dê aliyên din wekû hîn dixwazin wekû ne kesê dixwazin ku Aldar Xelîl ji serokatiya şandeyê beramber bête dorxistin û heta bête sizadan da xeza lêborînê bikin hûn bi bawerin tiştekî wisa bikirin gel û ez nabêjim erê û ne aj ber Amerîka jî hinekî wê rolê bidîze lê ez newê behorê me ew manzûma PKK û PYD يعني كارم جهف جدا بكن جهف تبليغ بركو آلدار خليل پشتواني اويش قنديل وجميل بايق وجوان شورش قال لك هنا كسن هنا خير خوازن دي از باورم دنگي وانا قال لك نمزليد بين سر امريكا او سرپرشتي امريكا انه برجواندي امريكا تي خوستن انه روجلاتي فرات باكور سوريا باواكي دي بمشينه بركو داخوازي وارمانجي امريكا نل گوري ارمانجو هيفي والاستقباليه آذار خليل سكني باوريا مدى هناكي امجي بلا بتنسر اصلا في دولتي تشل امريكا تشل فرنسا تشل ولاتن ايلو خيرخواز كردا وبراستيجي اميولو دستاوانا نسكنو اف سر آذار خليل فيب حساني واواكي حساني ضرباس تبع آذار خليل هر تشتي جوت وجيت صرفي براستي حدكي انه آذار خليل في محاسبه ونبس انا كسي محاسبه كيف باواكي قانوني دوی ملت کرد هر کس که الوسط خود دیار بکه اف کسا خدمتا قال كرد داخل بله جلس باس كيف عبدالباسط وكوا مترصدار دي سريانا كيجي يعني تهديد ارهاب سريانا كي وسر كسي هوالي دورا خوجت كيا بله بريس عبدالباسط حموان دا مكتب سياسيه بارتيا ديمقراطيه كردستان سوري PDKS لدورتموند الالمانيا gelme bu geleki spas da ma tabaş. سپاس